Dyma ni. Mae'n gweithio nawr. Rhywbeth am mae OBS wedi anghofio beth oedd yr... Mae remote playing gweithio nawr hefyd. Yeah! Mae popeth yn gweithio. Hooray! Oh my. Right, nawr ni jyst angen ffeindio'r game. Ond, ni jyst angen mynd mewn i'r FIFA nawr. Yeah, definitely need to try. Yeah. Oh god, beth sydd wedi digwydd nawr? Owen, ble mae'r game ydy wedi am y ti yn bai? Sa'n siŵr. Un munud nawr, so mae rhaid i fi wneud share my screen. Os e? I ti? Yeah, trio screen. Right, actually, pobl sy'n gwylio, os mae unrhyw yn gwylio, o, rwy'n gallu feedback ar y... O, rwy'n gallu clywed ar mighty. So fi angen troi ti lawr, ond byddai ddim gyda ffordd... O, un munud, mae dy fi ffordd. Wait a sec. Oh my gosh, mae cables ym mhob man. Mae pawb yn hapus, achos ni ar fi'n chwarae FIFA. Whoop, whoop, whoop. Right, alright. Ni mewn nawr. Sdim feedback nawr, os e? Oh? Na. Good. Right, so fi angen ffeindio a remote play, rhoi hwnna i'r max, a wedyn gwasgu share fe. Yes. Oh, un munud, share computer sound hefyd, os e? Yeah. Oes Denny amser i mynd i'r ti bach? Probably, just i redeg. Gas ti'n redeg. Fi dal yn neud pethau technegol. No, no munud. Ti'n gallu clywed e hefyd? O? Clywed beth? Clywed y gameplay. O, rwy'n dal ddim allu gwasgu online. Beth? Installation still in progress. Okay. Rwy'n methu chwarae ar-line eto. Oh dear. Oh now Madrid, the connection to the PS4 has been lost. Oh, am hwyl, dyn ni'n gael. O, un munud, os rhaid i fi cadw hwn plugged mewn i fe gweithio? Y cable? Na, dyle fe just gallu synco fe wedyn. Sa'n siŵr. Mae'n lwcus mewn ffordd bod fi gyda Rhys fel opponent, achos mae'n kind of... Yeah. Oh my god, pam ydyw NDIs wedi mynd mor fach? Mae'r Skype NDIs wedi mynd mor fach. Oh damn. Pam mae Steam thing fi wedi mynd nuts. Close win. Okay. Felly... Oh. Wel, o le am Rhys yn y tŷ bach, ni'n trio cael remote play i gweithio. Ac rwy'n methu chwarae ar-line eto. A mae rwy'n methu chwarae ar-line. We're literally So just... gyfer grŵp streamer o'r enw YnChwarae, sa'n ni'n neud yn rhy dda ar y funud? More professional. Oh. Mae gen i problem. Be? Rwy'n methu chwarae ar-line, rwy'n rhaid. O, 78. O, ti'n gwybod beth? Rhaid bod yn... No, wow. Mae rhaid bod ni gyda ffordd haws o wneud hwn nawr. Achos surely, ti'n gallu just wneud remote play, just fi yn erbyn Rhys. Ti ddim angen y PC, a bydd e gyd yn gweithio'n ffain nawr. Beth, sorry? Obviously, gyda ni ti, a bydd rhaid chi fel rearrangeo'r game ti, ond ni wedi gwneud hwn o'r blaen, cofio lle ni'n chwarae fel ar-line PS4 trwy remote play. Yeah. So ti'n gallu wneud e trwy y PS4 ti nawr, PS4 Rhys. Sorry, we're sign the Ti'n gwybod beth fi'n dweud? Right, okay, cofio a way out, right? Yeah. Focus. Yeah. Sut wnaethon ni wneud hwnna? Rwy'n chwarae ar-line. Yeah. Hwna beth rwy'n So,
Na, fi'n deall, ond os ti ddim yn gallu, os mae ddim yn mynd i loado am awr arall, beth fi'n dweud yw, gadael fi a Rhys chwarae gêm ni cyntaf, a wedyn chwarae gêm arall wedyn, ar ôl ni goff, achos dim ond 10 munud yw, fi'n siŵr bod nhw'n aros 10 munud, neu whatever it is, 20 munud. Wedyn ti'n chwarae gyda'r un settings, a ni'n gallu streamo'r ddoi gêm. Yeah. Bydd hwnna'n good, probably. Bydd hwnna'r unig ffordd o ddim cael unrhyw hiccups gyda'r we ar unrhyw problemau, a fi'n siŵr bydd y criw o'r gogledd yn deall. Achos ti'n brodyr, cofio hynny, cyfeillgarwch brodyr, you know? Ddim gallu fforddio 2 separate PS4, mae'n ridiculous. So beth ti'n meddwl? Na'i'n troi remote play off a ni'n neud y scenario yna? Yeah. Alright, let's do it. Ti an cysylltu hyn a hwnna ta? So, mae gwrdd fi angen connecto remote play cyfriad fi ta? Yeah. Okay. Sut ni'n neud hwnna? Ti'n gwybod yn... Mae hwn fyw o tech tutorial ar funud. Mae Owain yn arwain y ffordd. Sut i cysylltu remote play gyda PC. Sa'n siŵr os i sign o allan o remote play ar y cyfriadau hyn. Oh, checking for these, of course. Camera sign out. A beth sy'n diddorol, yn edrych ar y grŵp chat Twrnamaint Fifa, mae Dylan methu siarad mewn party heno yn anffodus, so mae fe gyda technical glitches o rhyw fath, falle bod e gyda teulu drosodd neu rhywbeth, a mae fe just yn chwarae, fi ddim yn gwybod. Ond... Right. Dan ola ar ôl fe hefyd. Oh no, never mind. Never mind. Rhys. Wedyn... Oh my gosh, mae methu darllen hwnna. Mae'n fel glas a D. Like a enw. Proud. Fi'n danfon neges I... Oh my god, o'n I just yn dangof a credit card details fi. Na, joke. Jacob. Anyway. Jacob Menter Casna ffwyd dweud siwmai, Daniel. Siwmai! Hey, siwmai, Jacob. Fi'n esbonio, byddai'n chwarae Rhys cyn bo hir, wedyn bydd brawd fe yn gallu chwarae Dylan. Nhw yn brodyr ac yn rannu PS4. Oh, it's lovely. So leia nawr nhw'n gwybod ni ddim just ddim troi fyny, ni yn gweithio arno fe. Okay, actually, falle, wrth I ti sort o hwn mas, fi just yn mynd I neidio ar... Wyt ti'n siŵr? Okay. Try again. Right. Be ni angen yn y cefndiro yw meditation, cerddoriaeth meditation. Cerddoriaeth meditation. Just I cael bach. Dim clan. Ti angen... Bydd hyn yn ffain. Ti gata dyn fi control o hyn. Yeah. Yeah. Maen nhw'n dweud mae hynny'n ffain hefyd. Sa'n siŵr. Gyda trefniant yna. Oh ie, fi just wedi gwneud hwnna. So, sesiwn tech gyda Owain. Fi dal yn gwylio teledu? Ie. Sort o Trio gwach. remote play PS4 ei brawd ar y PC I ni'n gallu neud stream fi'n erbyn fe. A wedyn bydd y PS4 ar gael wedyn I Owain chwarae'n erbyn Dylan. Sy o'r gogledd. Checking the connection environment. Oh, dyma ni.
A ti di cysylltu ar dyn i dweud bod ti'n mynd i bod yn hwyr? Ydw, Yeah. ydw. Let me Mae just... Rich wedi rhoi 2 bys i fyny, emoji, a mae Dylan wedi dweud mae hynny'n ffain. Oh, lovely. Ydy hwnna'n un YnChwarae yn erbyn Rich? Yeah, so No, Dylan yw yeah. person Cool. sy'n mynd i ffain erbyn. Dylan. Dylan. Or legend. Wel. O. Dyma ni, technoleg yn dod a pobl gyda'i gilydd. Roedd fy'r... Ie, gobeithio mae'n... A fi fy'n... Actually, worse, gobeithio fi just gallu chwarae ar account Rhys. Yeah, exactly. Ar ôl dim. Mordan, yn ni, ti barod i chwarae? Na, we just gallu sign mewn. Ar account fi ar PlayStation ti, ydw i. Yeah. Yeah, ratyn yna. Ie, fine. Mae'n cael y fi... Ie. Efo... O, we'n gallu clywed fy hun eto, Morgan. Oh, sit! No. Ti'n rhaid efo mic fi? Na, mae'n Mike Morgan, rwy'n meddwl. Oh my god. Oh, wait a sec. Pam di'r Skype NDIs fi'n mynd mor fach eto? Flint. Fi ddim byd yn oed yna. Pam ti'n swnio'n godlef? Oh, Siŵr. Eto! Go! Go! Gol i Wrexham! Hyn yn mynd i fod yn job fi am y nos yna, just constantly resize o'n i. Yeah, beth sydd wedi digwydd i'r Skype? O, ni'n mynd i glas. O, Creu mae 2 ar agor, falle dyna'r issue. Yeah. O, mae Skype Morgan wedi mynd bant a mae wedi mynd yn glas dros y ben pawb arall. Oh! Okay, wait a sec. Confused now, what's even wrong? Sa'n siŵr. Oh, no, mae'n fine nawr. Na, mae'r webcam ti dal ddim arno. No? Damn. Okay. Neidio mas, neidio nôl mewn. Ti'n rhannu sgrin ti. O, dyna pam. Jesus. Dyna pam. So sef fi'n cymryd... Ti di gweithio mas then? Mae'r webcam ti bant nawr. Mae Rhys wedi mynd yn huge! We'n just gallu gweld y ffoed fe! Oh my god. Oh, pam ydyn nhw'n resize o? Mae'n mor infuriating. Yeah, mae hwnna'n... Oes na bach o fel... Fi gallu clywed fy hun nawr. Ie, rwy'n gallu clywed ti 2 waith. Yeah. Roedd y 2 Skype ar agor. 2 Skype? Yeah. Cofio ni'n dweud bod na beta version? Mae dim ond un y tîm yn y call. Ydy di gweithio nawr? Na. Be sy'n bod te? Be sy'n ddim yn digwydd? Yeah, this. Mae'r webcam Morgan wedi troi bant. Oh. Okay. Fi'n gwybod be. Da ni jyst mynd mas a mynd nôl mewn? Ie, mae gen ti'n screen share o'na, a mae gen ti 2 Skype ar agor. Yeah. Ie, Dyna problem. Okay. Okay. Dwi'n mas. Ti'n dal cael 2 ar agor i ti? Na, dim yn un nawr. Ond ti'n screen share o. Gwasgu... dyma ni. Ti'n beth, o'n i'n helpu rhywun heddiw sut i sort o mas fel iPad nhw heddiw. A fi'n teimlo fod chi'n neud hwnna gyda fi sy'n eitha drist, embarrassing.
Ti'n really dywyll nawr. O. Ie, mae'n hael just wedi like, dod straight fanna. Mae bach fel scene fel vampire. Flippin' Ed, a ti yn, Flint yna. Mae'r hael yn just like... mynd I ffwrdd hael. Dyna beth mae'r vampire yn dweud. Yr hael, yr hael! Oes na fel echo? Fi'n gallu clywed y doi. Ie, mae'n echo ar ochr ti, dwi'n meddwl. Ordan, ti wedi, pa tîm ti mynd I bod? Ti gwybod? I'm sure. Sut ni'n neud y set fel am? Sa'n siŵr, rwy'n reswm mae'r fideo ti ddim yn dod trwy ar y NDI, dwi'n Na? Na. Oce, fi'n mynd I mynd mas a wedyn mynd nôl mewn, oce? Ie. Dyna ffordd. Ys I ono. Sgysach fi. And then he forward large. Hwna'n forward fi. Hwna'n 5 ed. Ydy Ian... Ringo, efallai mae Morgan cael stream ar agor neu rhywbeth. Dylse fi anfon game invite? Game invite. Yeah, yeah. Good. Oh. Dwi'n gwell. Oh. Hey! Ti'n nôl. Right, ar ôl y stream hyn, rwy'n mynd I lawr lwyth o'r version o Skype hwnna, Skype for content creators. Yeah. A trio fix hyn, mae'r resizing o'r NDIs. Mae NDIs dwi'n mae edrych. Ydy'n gweithio nawr o... Yeah, we're gallu gweld. Hey, hooray. A dyw'r funny thing yna ddim yn gweithio, fel y double echo ddim yn gweithio. Yn ffain nawr hefyd. Good. Fi wedi troi'n bach, ond mae hwnna eitha funny. OK. Technology. Byddai'n cadw pawb yn edrych ar y stream fel, ble mae fe wedi mynd? Mae'r bil, na, gol! Anyway. Now, Rhys, come on then. Fi angen ffeindio ti nawr. Yeah, ti eisiau fi anfon ti invite? Yeah, please. Ond nawn ni just chwarae fe. Ti eisiau chwarae llai o munudau, just achos... Neu ti eisiau cadw drin munudau? Mae'n lan I ti. Ti angen gwneud 10 minute halves ydy hwn yn y tournament rules. Shut up, Bo. Sorry. Be, 10 munud, ti eisiau cael 10 munud? Yeah, So 5 munud pob ochr ni'n cymryd hwnna, ie? Beth? Y pwynt yw, right, os ni'n 10 munud halves a mae Rhys yn thrasio fi, mae rhaid I fi gallu dal pen fyny a dweud, okay, fair enough. Ond mae 5 munud, mae dim ond hyn a hyn o gols ti'n gallu... newid 5, go on. Go on. Beth ydw fi'n neud? Beth yw... Newid 5. Yn dweud Danny a Manelli? Yeah, 5 o 5. 5, ie? 5, oce. Yeah, achos mae... Dwi yn ar Owain, mae fe eisiau chwarae hefyd. Okay. Ti fi'n drag y ti mewn I hwn hefyd? Fi just I invite ti. OK. Dwi'n nafos. Ble fi'n ffein? OK. Ble ma fe ddo? Right. Notifications. Ei, dyna ti. Bach o lag fyna. Can we just try a piece? Cyffroes nawr. Ti'n cofio, Rhys, pan wnaethon ni trefnu'r Twrnamaint a ti a ffrindiau ti? Ie, oedd hwnna'n da. Nes I mwynhau hynna. Oedd hwnna. Oedd e'n good, oedd e? Oedd e eitha na Iwan oedd really dda at Rocket League hefyd, achos wnaethon ni fel double header, hanner FIFA, hanner Rocket League. Ie, wyn nhw'n sweats. Ie, o'n nhw'n. OK. So be nawr? Mae'n dweud new friendly season neu recent opponents. So fi'n ffeindio ti. Recent hwnna. Ti offline ar hwn, mae'n dweud? Mae just yn... fi'n always appear offline.
Ond, os ti'n just anfon anfon fi invite, dylse fi Okay. dal cael e. Right. Okay. Yeah, of course. Oh. Right, pwy ti'n mynd I bod an? Ddim yn siŵr. Falle na'n mynd Cymru neu rhywbeth. Cymru? Oh my god. Okay. Cymru? Neu, mae'n lan I ti dewis, so enw I dewis. Actually, oedd na ddim fel things o tîmau o ti'n gallu neu ddim yn gallu bod, oedd e? Na I just check o'r reolau. Beth oedd e'n dweud? Dyn ni'n enw, bydd y gemau, Fi ddim wedi darllen unrhyw beth. Na, nes I gweld unrhyw beth. So, nawn ni just pigo unrhyw. Ond bydd e'n good os ni'n chwarae clubs, dau ni'n chwarae clubs, a os ni'n chwarae... Yeah, internet. Oh, your connection to your opponent's been lost. Pam? Ydw. Ti eisiau fi anfon ti un? Neu anfon I un eto? Okay. Right. So Rhys Warnock. Right. Fi di danfon fe I ti, fi'n credu. O na, falle ddim. Na, dyma fe. Come on in. Mae'r tensiwn yn adeiladu am y gêm yma, Rhys. Wow. Mae'n dweud connections lost eto. Gadael fi anfon ti un. Okay. Ti ymuno. Okay. Fi'n gallu gweld ar y sgrin mae connection to your opponent's been lost. Okay, fi'n derbyn hwnna nawr. Yeah. Join. Checking network connection. Squad. Okay. Mae'n dweud downloading updates. Rwy'n gallu just cancel hwnna? Na, ti angen hwnna I chwarae ar-lein. Oh no. Na, mae'n fine. Oh, now we're connection your opponent has been lost. Yeah, mae'n dweud your opponent has left the match. Ydy'r updates wedi... Par update? Ydy'r just squad updates? Yeah. Yeah, just gadael e neud e. Okay. Na I invite ti out. Mae'n really twit, literally. Dylse fe bod yn really twit, anyway. Okay. We're rhaid I fi neud e, just now. Oh, alright. Fi yn falch bod ni'n nabod ein gilydd. Ni'n cael rage quit cyn I ni dechrau. Yeah. There. Connection to your opponent has been lost. How much Okay. Okay. Mae dy fi syniad olaf, syniad da olaf, right? A fi'n redig allan o syniadau ar ôl hwn. Os... Ti eisiau fi chwarae na erbyn y boi Look. arall yna? Falle. Ie, falle. Oedden ni gallu gwylio ti a wneud fel... Ie, mae'n syniad. Ti'n chwarae gyda Dylan cynta. Ie. Mae'n rhoi amser I we fi gyda'r hwyr gwell a tipyn bach. Syniad da. Right, oes ti eisiau fi switcho I Twrnamaint, sut fi trwy remote play man? Neu ti... Bydd ti angen... Wyt ti eisiau fi just chwarae ar account? Ti'n gallu just chwarae ar account fi os ti eisiau? Ie, mae'n neud synwyr. Ie. Am ti? Llai o ffaff. Yo, bydd fi'n just dweud y ffrind yn fan hyn. Ie. Ni'n cael... Technicals. Trafferth. Double F mewn trafferth ydy e.
Oes. Trafferth. Cysylltu. Rhys a Morgan. So, bydd fi'n chwarae Dylan gyntaf. yn erbyn... Rwy'n meddwl rwy'n rich neu rhywbeth. Rwy'n mynd i chwarae. Na. Na, Dylan, Rich yn Dylan. trefnu. Oedd Rich jyst yn trefnu fe. Sorry. Yeah. Ar account Fy mrawd. fy mrawd. Rhys Môn o. Rhys, ydy yn RYZ? Yeah. Fi'n cool. So cool. Oh yeah, mae'n dweud e right fan ar sgrin. Oh. Rhys Mae'n just wedi switcher i numbers. Yeah, RHYZ. Yeah. Warnock. O, W-A-R. rwy'n gallu gweld e. K. K. Diolch. 1927. Pam ydy'r 1927? Wyt ti'n gwybod hwnna? Na, pam? Ond yn blwyddyn ar Caerdydd, fe ennill i FA Cup. Oh. Wow. Fancy. Yeah. 93 blwyddyn nhw. Ti eisiau ysyn fan hyn? Neu ti'n mynd i ysyn fan hyn? Fi'n neis, dy fan hyn yn ffain. Cyffroes. Right, fi fi'n... Come on, Cymru. Okay, so fi angen mynd i'r community hwnna. Ac hwnna, a wedyn ffeindio fel. Okay, members. Rhys, beth ti'n laptop ti fel? O, beth ydy'r enw... O, na, beth di enw fe yn fan hyn? O, fi'n mynd holl clem. Oh, ie. Dylan, dyna fe, Dylan Llyr. Ydy Dylan Dylan gywir? Ie, dyna fe. Ydy hwn yr unig Dylan fyna? Ond y thing yw, mae Dylan wedi dweud yn barod bod e ddim yn mynd i wneud y party chat y beth. Yeah. That's fine. So... Yeah. Okay, o na, fi angen... O, fi angen invite o fe, ydw fi. Ydy. How? Ti wedi wneud ffrindiau gyda fe gynta? Online friendlies. Profile fe? Oh, Online- online friendlies, yeah. New friendlies. A falle ti angen anfon y... Ie, ti angen anfon friend request mewn beth. Ie. Communities. Mae Jacob Menter Iaith Môn wedi dweud, sut ydych chi? Stressed ar y foment. Ie. Jacob, ti di chwarae game ti eto? Jyst eisiau chwarae gêm. Dyma e, Dylan. Dylan Llyr. Okay. Yes. O, diar. Oh my god. Pam di hwnna wedi pobl lan? Mynd i ffwrdd. Ooh, Dylan have a lot of trophies. Oh, wow. Flippin' heck. Edrych ar cabinet fe, fi? Blinkin' heck. Gee whiz. Hey, Dylan. Mae'n o wain. O, we're getting o'r keyboard fi. Yay. Owen sydd yma. Nasty. It's not connecting. Typing anything. Owen sydd yma. Rwy'n defnyddio account Cyfrif. cyfrif fy mrawd, diolch yn fawr. I chwarae fy gêm. Nice. Send. Mae'n eitha impressive bod ni wedi stream on 40 munud a heb chwarae 1 munud o game eto. Mae wedi bod 40 munud, oh my god. Ond ti'n beth, mae pawb yn dysgu lot am PS4s a setups beth sy'n gallu mynd yn anghywir. Yeah. So, Ti'n naw ffrindiau? Roedd So, party invitation dod lan. Beth di hwnna? Yn y party i O na, siarad. os ti eisiau bod yn y grŵp chat, ond achos O. ti'n chato gyda ni, ni'n mynd i tiwtro ti sut i ennill a Ciro Dylan. Come on, Owain! Mynd back. Clicker eto. Keep it going! Oh. Ie, dyna fe. Right. Invite? Invite. Ti anroi 10 munud, ti? Oh yeah. Yeah, normal squad type online. Yeah, Sam.
Good? Yeah. Ti'n mynd i cadw at deg y fe achos nhw wedi dweud. Oce, digon teg. Yeah. Fi'n gormod o rebel, sorry. Fi ddim yn gallu... Mae'n rhaid efo ni dweud, ie, ond efallai random... A os mae rhywun yn ennill neu colli, fi'n dweud, o, achos oedd e'n rhy hir. Oedd e'n rhy byr. Do yn! Fe'n mynd Cymru. Ydy e? Na, mae dim. Come on, Cymru. Yn hoffi FC Bain. Ie, Ffrainc! Bayern yn erbyn Ffrainc! Dylen ni wedi gwahodd Dylan i fod yn y Discord, ond falle bydd e yn creu gormod o rivalry a bych chi'n dechrau regi at ein gilydd. Right, pwy fi'n cael lawr fan hyn? Na, bych chi ddim. Chi'n callu iawn. I byth yn regi. Da iawn. Dwi'n rhaid meddwl ti'n gallu gwneud unrhyw. Efallai rwy'n Perisic ar Audrey Zola ar y bench. Yeah, there's not many on the bench, is there? Oh my god. Na, a efallai dod â Coutinho am Goretzka neu rhywbeth. Yeah, pwy Perisic? Mae'n gael... Ie, rhoi Perisic. I don't know. O, Perisic? Rhys, mae hanner o gwyneb ti, mae fel ti'n pipo dros wal neu rhywbeth. Am fe. Not much, there's literally nothing in it. Ti'n gallu rhoi Coutinho ar am Goretzka? Am pwy? Goretzka. Goretzka, of course. Right. Hwna'n... I'd probably say hwna'n Yeah. really. Not much choice, so yeah. No. Siarad tic-tacs. God. Right, those, come on, ti'n gallu neud hyn? Ni'n credu mewn ti? Faint more, like, latency ar fyna ar y remote play? Wel, na i dweud wrth ti pryd mae'n sgorio. Wel, na fi'n edrych trwy Twitch nawr, though. Hello? Hello? Oh, hello. Hello? My god, mae'r PS4 ti'n syni fel... Yeah, fi'n gwybod pan mae'n mor... Fi'n gwybod pan mae'n mor... mor uchel, fel. Right, mae'r tactics fi yn quite... Ooh, what a pass! Go on. Da iawn. Woo! Oh, unlucky. Unlucky, so it's kind da wedyn. Oh no. Edrych pa mor... pa mor araf y clod so yw'n. fast! No! Switch to the middle one. Oh, Da iawn. Dylan Llyr ar y pêl. Dwi'n mynd mor araf. Mor gyflym! O, na. Da iawn, tatl da! Oh, no. Oh, na. Rang yn edrych ar y teledu hwnna. Ie, Rhi araf. Dod i eistedd fan hyn. Rwy'n mynd i eistedd blaf hwnna. Oh my gosh. Ydy'n un dim yn barod? Yeah. I blame the latency on the gameplay. O, wrth gwrs, latency. Classic latency. Not gonna lie. Yeah, it's lagging. Ooh, lovely chip. No. So, dyn ni'n gweld sef gawain achos y lag. Brilliant. Okay. Da iawn. Come on, pass it! Pass it! Canol. Oh. Tale. Smash it. Right. Watch it. Then get them. Rhys, ti dal yn hapus ti'n neud 5 munud pob ochr fi'n erbyn ti? Should have read. Yeah. Dallwn ni just neud 5 munud pob ochr. Yeah. Mae Dylan yn gwybod sut i chwarae. Yeah. Oh no. A ma'n yn well. Review. Shit on the red card. Come on. Ti'n gallu neud hwn. Oedd i symud draw at Rhys tipyn bach. Ar lapau. A joke, mae'n ffain. Oh, come on, why don't you Mae'n ffynnu ddo, achos nawr ni'n gallu gweld. Mae'n fynd dweud Owain, a wedyn mae Kevin dad ti. Ooh, da iawn. Down. That's it. Hyn yn larw like crap. Yeah, my own.
Brilliant. Beautiful play. Oh! Oh. Nothing wrong, Ray. Nothing wrong. Oh. Damn it. No. Defender did well to get to it, but hasn't really finished the job. France get the throw. Anlygys. 10 munud i mynd. Pogba. Fi'n rannu'r link gyda France corner. criw. Gweld. Trying to make one red card. Get the cross in from this short corner. Floated in. Back post. There's still danger. Down, keeper. Clearance. Go Keeps! Oh no, Keeps, what are you doing? Keep! Hwna. Taking a problem. Right, pam ti'n neud I hwnna? don't know, I pressed it before. Ti'n just spam o nhw o wain yn y pam? Oh god, is No. one tap shoot on? Quite as simple as you think to throw No. teammates. Yeah, just... Yeah, my so... What are you doing? Oh, no, lovely. Just don't spam... I spam shoot, rwy'n troi hwnna bant. Well, pause of it. No. Ben Yedder. Griezmann. I can never... I can't defend. Can he finish it now? More a save. Called it So even pwy sy'n gyda ni? Oh! Ffrainc yn erbyn... Get out! Oh! No! Hwna'n ladder like balls, man. The threat, at least for the moment. Come on. Flaming hell. Yeah. Just take out his best. Oh my gosh. Matuidi. Ben Yedder. Now Paul Pogba. This is how they love to play. Don't sweat it. Avona! Terrible. They're just like terrible pass. Rwy'n just sweatio ti wedyn. Ah. Lovely. Iawn, Daliban. Going back almost Da iawn. we're on the wrong end Canol. of that, Canol. Na. defeat. Oh! United in Barcelona when the ribbons were Oh, I'm not doing Flaming hell. Yeah, you get the feeling Bayern Ooh. thought they'd won it. No, I panicked. I didn't panicked. panic. Smashed X. Matuidi. Right. Hold your cool. Mentalist. Look at this. Smash. Yedder. Smash. Da iawn. Tybed os mae rai pobl ddim di llwyddo chwarae gemau heno. Blocked off the pass there. Well, na, fi'n probably pawb wedi, yeah. Oh, An opportunity. lovely. Ti wedi concede o'r goal mewn 10 munud. Attacker was almost in. I guess that's the bonus. But yeah, Yeah, well, to be fair, get the ball. lovely. What a pass. Da iawn, araf. Oh, Saw the pass and dealt with it. Damn. Fair challenge pulls out for a throw though. moron. Hey, what a pass! Ball, what are they going to do with it? Went in Sorry? quickly there. That'll be a throw. Hynny'n geo a tits fi fel lad. Yeah. Ti'n credu Rhys gallwn ni rearrangeio game ni am noson arall? I pressed triangle when you kick it. Os dwi eisiau. Now after the tackle. Achos Game I arall. Like next round. y pwynt yw ddo, achos ni'n nabod ein gilydd, gallwn ni trefnu fe pryd bynnag mae'n cyfleus a pan mae'r internet yn I was gwell. pressing X, winning pass. Achos fel mae e, o ti'n dweud mae'n lago a ddim mor dda. Gallwn ni wneud hwnna. Gallwn ni wneud e, ie. Fi'n meddwl mae'n... Ah? Ah, not yet. Fi'n meddwl mae'n lago, oherwydd ydy y remote play, ydy e? Sain siŵr. Mae'n ddim yn usually lag on mewn remote play, dwi'n nhw'n chwarae game yn hynny. Mae wedi chwarae fel Rocket League fel pedwar. Yeah, but game I really sudden, yeah. Ydy ni'n connect erbyn Wi-Fi, ydy ni? Oh, yeah. Ah. Oh my god.
O'n i just methu, like, benefit Ethernet controller. Ethernet too. Let's slam. Jesus. O'n i da hi ar benefit Ethernet o PlayStation 4. My fath bit late now. Na, I'm dim fi. Oh yeah, probably. Morgan, we're getting good feedback. Actually, no. Hwnnw'n fi ar my crowd. Mewn. Oh, Okay. Pass it out to your player behind. My team fi'n crap. Pam did minute half. Why? Pam did minute half. Oh no, I got skills! Oh, What's your channel? oh no, I know myself open. It's not going well. What a great goal. It's come in from a long way out. It's not always easy to finish. Defenders caught out by Hi da Foyni. Fine. My name is Rihir. embarrassing scoreline really as we're underway again. Oh, he gave it away. Excellent attacking play here. They could He's open so the fast! Lovely. Thanks, Diolch. Thanks, goalie. He'll have to do today, but Oh, Diolch, what a pass. Ah, look at this. that'll be a throw for France. Good interception. I knew I'd give it away straight away. Pogba. Now Paul Pogba. I pressed swing, why didn't he slide in? Clean through, one-on-one against the goalkeeper. Yeah, it's a wonderful stop, Martin, isn't it? And no bits and pieces either to follow. Diolch, good defence. Hard on his heading. He needs to do a bit more work, I think. Yeah, the key. Byddai'n dod nôl nawr, fi jyst angen mynd munud, okay? Okay. Lovely. Oh! Ooh, nice. Remember. Oh, down. Damn it. Gives it away. Down. What? Gone. I was offside. Assistant flag drop. Damn it, Damn it. ref. You can try my kind of half band. Yeah. If that's all. Come on, ref. Ruin my flow. What are you doing? Nice. Nice. Now it goes into Look at Why did you pass it like that? more. Oh no, slide. Pogba. Lovely. Unlucky. Get it! Run around and steer at the ball. Superb individual skill. Oh, see you later. Couple of options for him from the free That's kick fine. to go for goal. Nothing wrong with that. Nah, take a melon. Legal tackle. Come on. Didn't even get in. Oh, that is a Somebody was clumsy fine. tackle. Yeah, it's in her. Oh no, it's in her red card. It's all going wrong, isn't it, Alan? The scoreline tells you that, and now the goalkeeper tells you that. Oh no. Talk about Yeah. has a go here, Hey, easy save. but not really troubling the goalkeeper. Mynd ar ôl eto. I'm running. Fast his little legs will carry him. Hernandez. Pogba. Ben Yedder. Oh, bum. I don't know how to tackle. I'm Oh, not- jeez. That's a brilliant goal. And that's the third. Pam di wneud hwnna poach tro? It's a day he'll never forget. Unluckius. Well, he's enjoyed one of those Oh, not going well. Unlucky. that match ball will be Just gonna keep you up. so off they go again, trying to make Ooh, some nice. that they're being dominated in. They spread it out wide here to get some width into this attack. Okay. Pogba. Oh, he's killed me. Yes! Pam di wneud hwnna? Stop o spam o fe! Possession back for his team. I just used to just button. Ie, wel dim. Dim yn mynd i erioed os i wneud hwnna. Oh, balls out. And France have scored. Fi'n meddwl... Ah! Falle, dim yn mynd i ennill. Ond, os fe'n gallu wneud i mewn hanner cyntaf, ti'n gallu wneud i mewn ail hanner. Marvellous
Dal hanner cyntaf. Yeah, 10 minute a hanner, but... Oh my god. Right. He didn't be tacked. What was like the defender? It was L2, wasn't it? Yeah. Oh, lovely. Down. Out. No. Down. Middle. Well. Terrible race. Terrible advice. Remember dribble or your middle, then palm. Nice. Lovely. Pass to him! Running gwasgi X like 3 gwaith. Mae'n ladro. Mae'n ladro like a Literally bum. pressed X 3 times a roedd e ddim paso. Na, mae'n teiko'r pir, ie. Mae'n teiko'r rifin. Tasty! Tasty! Oh, he's way offside. Way offside. Go continue. Trash. And it's a change in midfield that we're about to see take place now. Return That's why remote games player. can be won and lost, and at the moment, I don't want to mess up the game just in case they mess with me anymore. no, they're not. Tension was poor. He gave it away too much. Bit. Na. Ond, Should we just try and look for them? Probably. Owen, ti jyst mynd gadael yma han. Ble mae fe di mynd rhywle nawr? Oh. Ti eisiau chwarae am ti? No. But ti just yn mynd I sefyll fan Wait, hyn? no, ni angen remote play. Oh god. Why did... My bad. I hyn ni... Ie, roedd y methu'n stori awr ti, pryd ti'n paid o ffynnu. Ni angen remote play am y stream. Ie, roedd hwnna yn beth roedd fi'n meddwl. Yeah. Whoops. Ugh. Bo, neis. 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 O! Hwna e? Through! Triangle! No! Right, calm lawr. Calm down. Pedwar munud. Smash! No! Smash! No! Fuck's sake. What a shot. Gone for placement, got his bearings wrong. Very strong, very confident young man. Trusts in his ability. Oh, no, you're kidding me. That's a dreadful error. If you sweat that, he's a dweeb. Dweeb. Pam yn ti sweat o hwnna? You, nah. Fi yn offi y bachlin yma. Fi yn offi e. Pwy'n sweat o hwnna? Oh, na. Fi yn offi ti. Ti'n saith lan I nil. Ti'n saith nil lan, like. A ti'n sweat o hwnna? What's this? What are you doing? Why is the goalie not coming out? But you hold the middle thing and the goalie in red again. Na, os ti'n gwasgu'r middle fin, ti'n wedyn controller goalie. Oh, mae'n try a triangle ydi e. Yeah. Come on, Gary! Come on, Mae'n mynd get him! I... Get him! Os mae'n neud celebration o'r unwaith eto, oh my, fi ddim yn gwybod e, ond beth wedi e'n neud? Fi ddim yn gwybod y boi yma. Dylan. Oh, God. I know. It's fine. Ti'n gallu cael ded yna? No. Mewn FIFA, right, os ti'n cael y game abandoned gan cael 5 red card, mae'n cap o'r score o'r opposition team I 3. Yeah, ti'n cywir. Should I just go for the red cards? Yeah, fi'n meddwl ni an. Morgan, mae tactic newydd. Mae'n 9-0. Ydw i gallu clywed ni? Morgan, ti'n clywed ni? Wow. Hello. Now dim. Yeah. Tactic newydd. Mewn FIFA. Os ti'n... Actually. Load fy hun. Anyway. New tactic. Os ni'n cael y match abandoned, gan cael 5 red card, mae bydd yn cap yr sgôr fe I 3. So os mynd I just mynd am y reds. Morgan, ni methu clywed ti.
was that too? Come on. Okay, ti'n clywed fi nawr? Oh, that was... Yeah, ni ail clywed ti nawr. Okay, cool. Wel, un munud, mae'n hanner amser. Yeah, wel, mae ail hanner di Oh, dechrau. ma'n ridiculous. Just forfeit match. Oh, I'm embarrassing I bawb. Please. Oh, na, penalty! Oh! Mae dim yn red fo. Yeah, mae yn mynd fanna. Mynd ffwrm na. Oh, easy. Red the head. Mae fi dweud ti'n daifo. O, rwy fi aros yn same place. O, rwy fynd gweithio. Da iawn, lovely tackle. Come on, ref, red! Oh, come on, ref, give me a red. I slammed it. Come on, ref, come on, give me a red. God. Pass. Right, yes, aros. Yeah. Da iawn, blan. In your tunnel. That's it. Yeah, lovely. No. Yeah, down middle. Oh, What? I'm sorry. I'm confused. Ah. Tackle! Give me a red, you stupid ref. Well, ti'n just need tackles da. Shouldn't even put in. Who do you think you are? He's taken it away there with a very good tackle. On to Müller. Thiago. Tweedy. Tweedy. Mbappe. Pogba. Was clipped in over the top. See, one in the box, obviously. Yes! Yo! 3 more to go. What a tackle! They're mini house mewn tunnel though, just means to stay moving. Head's looking right. Oh, You went right. I should have gone right. Listen to you. Yeah. Ti'n gwybod, dim randri fi yn clem beth fi'n siarad am. Yn penalties. Mae'n gwneud un... Fi eisiau chwarae fe. Giro fe. Mae jyst y internet yn just mynd though, and mae'n forfeit o. Dwi'n funny. Ei, diolch am y reid dros un fi. Cofiwch yn Fifa wneud Rocket League. Fi'n trio. Oh, man. What was that? Get out. Come on, ref. Give me a red. I think everybody in the stadium is quite surprised by that. Because the one Yeah. knocking the ball about nice and crisply, the Cap it at 3. and look flat, lethargic. And that will clear the danger. Coman guiding it through the defender. Oh shit, goalie. This goalie's trash. Paul Wurtman blames their tools. What? Lies. Refuse to believe it. Ti o'n angen cael 3 my red card? Yeah, I know. Oh, it's like literally this FIFA scripted, right? Yeah, mae an. I'll go for the ball, go for the ball. A mae'n store sweaty doors. What a pass. Oh, nice. Oh, play. Barcelona play in and tiki-taka. Oh dear! Oh! Blame now! Oh, yes. Right. Oh, come on. Mynd i'r bil.
Oh, where's my player? Not in this one. Don't know where, don't know where. Pete's Keep sake. switching my You're player! having a dreadful lad. It keeps switching my player. Mae Like, I yn- play mae one yn, person, wedyn mae'r game and just switch over the person arall, and I'm like, going the other way suddenly. I hate FIFA, I swear to God. Excuses. Trash game. FIFA scripting. Lawr hwnna! Where's the guy Da just... iawn, da iawn. Oh, beautiful! Oh, unlwcus, unlwcus. Pam ydi fel y person agosach at y bil, ddim yn mynd am y bil. Mae'n twp. Hwna'n pam. Fi eisiau chwaer wars hwnna teledu, yn hwnna'n clas bydd. Yeah. Unlwcus. Oh, wait. Sorry, that was like... Mae'n mynd I mynd am... Oh. Roedd e ddim yn gweld hwnna'n dod o'i fe! Ti ond yn cael un defender ar y pitch now, ti'n gwybod na? Shit. That's not good. Maybe change your formation. Fine. It's fine, he's going left. You were correct. I pressed... What the hell, lag? No. Oh, it's a different celebration. Oh, da iawn. Na, mae'n redhead. Did you see? I pressed left. Ti am yn da I ti. What? Do you? No, I'm sure. Right, someone with a red card now, Dime a red card? Don't my red card. Abiva Dime. score van capta 3. 3-0. Unlwcus, bud. Wait, hwn like weird glitch / oversight. Lovely. Beth yw hwnna? Beth yw hwnna? I don't know. Da iawn, love hwnna, love hwnna. I pressed X! Lovely. Da iawn, Manuel! Maybe that'll be the turn in terms of his form out here. Dembele looking for a through ball. Maybe... He really gave it the laces there, didn't he, Alan? Beth? Yeah, he did connect with it beautifully. Mbappe! Beth yw, Oh, ti'n caffa fyna ni na? Oedd y dôl I ti caffa fyna? I don't know. Na, mae eb. I mean, Shots on comfortably top. ahead, but continue to create chances, ask Yeah. questions of that keeper. Referee! Tweedy cuts it out nicely. Trying to thread apart an incisive Oh, balls. pass. Oh, you sweaty little... I need to get another red card. Ti'n meth... Oh, you sweaty boy. I got 20 minutes. Ti all wneud... Ydy e pedwar, ydy e? Pedwar neu pump? Yeah. Ti am dau mai to, ti. Yes. Ti'n all wneud e? Fi'n credu mewn ti. Game abandoned. Abiva score van capta 3. Mae un buggies y hyn ddim yn heifi ennill fel 14-0. Give him the ball. Sweaty goals. Right. I'll give him the ball. Hwna'n rhaid, mae'n sweaty goals. I hate the fact you can't just like... Come on, ref! That was obvious red! FIFA scripting, I swear to God. Like, y mwy o fy red cards ti'n cael, y gletach mae'n mynd I cael Oh, red don't be a cards. mel. He's going to sweat it, Rose. He's going to sweat it. Literally, ti'n na hyd weld, mae'n mynd I Why, he sweat o swapped my player! He swapped my player. I was the one nearest to his other one, and then I would press X. Cymraeg da. I would then swap yr un arall. Sorry, rhwng graf. Just ti angen darllen beth mae'n neud. Clearly mae'n mynd I sweat o fe, so mynd am y chwarae'r arall. Dim yr un efo'r bêl. Oh, what? How did you lose? Sut ti'n colli bêl o kick-off? Look, it doesn't let me press. Come on. Tackle him! Sut ti'n allu colli'r bêl o kick-off? I don't know, Reese. I byth ti gweld hwnna, bro. The worst. Ball. Smash it down there. Oh, why? Mae'n ti'n cael yellow fo, so... Ond mae'n hefyd yn rhaid quick. Oh, you div. Panicked. Panic, dyn nhw. I hate the fact that you just... FIFA, again, my FIFA... Oh, what a pass!
Go on, boy. Ball swimming out. Oh, they're almost too quick for themselves. Fell over their own feet. And the counter-attack. He's got it in behind the defenders for the attack of the chase. Oh, one. There's two. Oh, the... Name it now. Just tackle one of them. Ti'n loser fe nawr, ti? It's his third goal. It's a Oh! Come on. Red cards. See, look. In more of a red cards to Kyle, the harder it gets. Change your formation, ti, a rhoi loads of players at the back there. Okay, wait, how? Heddiw, yn pan nhw'n mynd trwy, a ti'n al un defender, mae'n right back. City now in a formation. Well, just rhoi y pobl ti red cards up front, a'r pobl ti up front. What do I press? Oh my gosh, just rhoi hyn in. Just neud hyn, literally. I hate football. Na, ti just yn bod yn douchebag. But my goalie's at the bottom. Oh yeah. Yes. There we go. There we go. Do you know iawn? Yeah, thank you. Even though nhw'n strikers, don't matter. Thank you. Come on then. Mae ddim yn mynd yn dda. Amser chwarae. Ti wedi cael cawod? Fi wedi cael bath. Ti just wedi cael bath? O'n i methu gwylio, oedd e'n rhy boenus i wylio Owain colli. Mae oedd e fel, ti'n fel wounded beast, a mae rhywun just dal yn cnoi at y... Dim yn rhoi yn mas o'r misery. Oedd e just yn... Come on then. Ti di danfo fi gwahoddiad? Na, Owain dan yn chwarae ar y funud. Are you serious? Red! Are you serious? Yeah. Sut wyt ti da 10... Beth yw'r sgôr? 16-0. Oh, flippin' heck, yn hyn on yn 77 munud. Are you serious? Oh my gosh, Owain. Man rhoi fi like nothing. OK, Rhys, ni'n mynd i newid i 4. 4 munud pob ochr. Fi ddim eisiau gweld hyn byth eto ar un stream. 16 dim. Mae just yn... So fe'n nice i unrhyw un. Mae Owain... Come on, please be Please. red. Please be a red. Please Yeah, be a mae'n red, mae'n red. Yes! My red! Un mwy red! Come on! One more red. Come on! Mae hwn yn dris. Mae'n really, Come really on. dris. Un mwy red! Sut mae fe di dod i hwn? Come on! Dyn ni'n cael ein blacklisted o'r tournament. All more red is all I need. Yeah, actually, like, score and cap that tree. Unbelievable. Come on. Fi'n Colli. mynd credu fe. Efo steil. Are you serious? Colli efo steil. Os ti'n mynd i colli, ti eisiau colli efo steil, di? Right. Ydy'r cable mewn fan hyn? A Mordan, y bachgen hon, dim deserver i ennill. All mae'n neud yw sweaty goals. Faint o'n munud? Well, surely mae sweaty goals yn gwell na dim goals. Rhys. Yeah, ond pryd ti'n 8-0 lan, ti'n gallu ffurfio dim sgôr o sweaty goal. Well, you know, mae fe just angen ymarfer cyn y gêm nesaf falle fydd fwy o cystadleuaeth, you know. Falle. Diolch yn fawr i'r Rosin di am reidio ni a, rannu. Come on. Fi'n gwybod mae heddiw yn bach yn wahanol i beth y fath o gemau ni fel arfer yn chwarae, ond mae'n neis i just wneud rhywbeth gwahanol. A mae'n neis hefyd i gefnogi Menter Iaith Môn a Ddinbych am cynnal y twrnamaint yma. Mae lot o gwaith trefnu. Ni'n gwybod ni wedi trefnu twrnamaint o blaen a mae fe'n peth braf i weld. So, yeah. Beth ti'n neud? Where am I? What player am I playing? Hwna. Nawr mae jyst yn cymryd y mic o... Beth dod o'r keeper fe i hannu'r ffordd? No. Come on, ni mwy. Oh, Bama, ti'n miso fe? Bama. Dyna yw sums it up, Bama. Yeah, literally. Oh my gosh. Yeah. Fi ddim yn gwybod pwy sydd dal yn gwylio. Ond, yeah. So, I've the bath, Mordan, right? Ti'n beth, oedd e'n un really gyflym achos o'n i'n meddwl bod e wedi gorffen. Yeah. One more red card. Ti'n beth, though. Yeah. In it to win it. Nes ti gymryd rhan. A os mae unrhyw beth mae ysgolion a athrawon yn dweud wrth chi yw, ddim pob athro,
Ond dweud mae Come Cymru on! ran sy'n Why? bwysig. Wel, na ennill sy'n bwysig, pawb. Ti Cymru eisiau ran. dysgu gwers ennill. Ennill. Oh my gosh, Owain, hyn yn painful now. I'm just trying to tackle. Tackle fe te! Oh! Oh, don't win the ball! Ti'n sio ffawl o fe, dim tackle fe. Yeah. Right. We're just mynd i... Oh, 3 munud dros o, come on. Owain, os ti'n Twitter, mae'n mynd i 3-0 anyway. Na, paid wneud yna, mae hwnna just paid. Don't be that guy fel maen nhw'n dweud. Oh, please, paid. Just gadle cael yr 16 dim victory yma. Oh, how's that not red? Come on, ref! Ref. Ti'n meddwl be o ref bod chi'n rubbish? Oh, da iawn. Da iawn. Down, Dylan. Dylan. It's ref. Clap. Ref. Clappy Dylan. So hard. Dylan, dirty player. Dirty player. Ti'n dweud hwnna fel fi gef y 4 red card? Wel, oedd hwnna'n da. Yeah. Come on in, Rhys, ni angen neud hwn. Oh my god. Eisiau gwylio rhywbeth ar y teledu am naw, come on. do you want another game with Dylan? Nope. Na, dim diolch. ti ddim. Diolch. Swopio draw nawr. Right. Diolch, Dylan, ti wedi bod yn wych. Ti wedi bod lot mwy o hwyl i gael ti. Nawn ni gael ti ar y audio chat tro nesaf os mae un yn ni'n chwarae ti eto. Just i cael y banter. Okay, come on then. Fi'n mynd i gofyn i ti chwarae neu ffordd arall rownd? Na I just anfon ni ti, no. Danfon neu, bit. ie. 4 munud? Ie, 4 munud. 4 munud, please. Fi ddim eisiau unrhyw beth fel yna digwydd eto. Massacre, os bydd e'n rhywbeth wahanol. Jesus. Beth yn ti di rhywun hyn? FIFA fi di. Pedwar. Oh, FIFA fi di. Right, we can just restart FIFA. Ti eisiau anfon fi un? Pam? Oh, wait, they're just in pause off. Okay, well, Ti anfon fi un? fi wneud hwnna. Online. Yeah, mynd o online Okay, friendly. online friendly. New news- friendly season. I just pigo ti. Pam un ti wastad yn reid offline? Oh, sugar. Na, mynd nôl. Yeah. Achos fi angen newid e. 4. Fi methu wneud 3. Hwna'n... Mae hwnna'n pathetic. Dwi'n meddwl cael game 3 munud. Ah. Oh well. You and this player are now friends. Dylan Llyr. Come on in. Right. Barod? Yeah. Right. El Clasico. Na, joke. Fi eisiau bod yn Barcelona. Ai, ti'n mynd Pwy- bas, and I'm in... Pwy yw'r gorau? Oh, Rhys, fi ddim eisiau chwarae o gwmpas. Pwy yw'r tîm gorau ar hwn? Oh, I'm meant to eat stupid torri flipping controller ti. I don't know. Ets dim yn gweithio. Well, Rhys, beth yw'r tîm gorau? our game. Yeah. Ddim yn gwybod. Well, Man City yn da. Liverpool yn da. Barca, Real Madrid, PSG. Forget it, na i bod yn Barca. Ti'n chwarae neu be? Yeah, mae flipping dim yn gweithio ar y minute. Just rhoi control arall mewn then. Yeah, dwi an. O, dyma. Oh, is dwi an yn cael y connected i hon? Yes, it's lost connection. Yeah, i recordio. Yeah, but it needs to be connected to hyn i, Did you know that? Nah, press the options button. Right, mae'n connecto IPS 4. Oh, dyna fe mynd ôl. Come on in. Right. Yes, dyma ni. Pan da ni. Ti wedi bod yn... Yeah, bydd hwnna'n classic.
Na, ni efo... Barcelona O, erbyn Morgan. Caerdydd. Ti'n neud custom squads, ydy ti? Na? Yeah, Caerdydd fi yn efo, like, really, like, Messi and everything. Nes I handle, like, Messi a Ronaldo I Caerdydd. Oh, well. Beth sydd wedi digwydd? Mae remote play ti wedi meso lan. Oh. Na, mae'n nôl ar nawr, mae'n nôl ar. Oh, good. Oh, diolch beth, oh. Na i'n mynd, Come on, man! Mae'n mynd Piemonte. Na, Inter Milan. Flippin' heck, ti'n araf! Come on, Inter Milan. Yeah. Edrych o'r connection hwnna. Gwion, naeth ei cael 4 red card. Oedd ei'n mynd am y 5 i cael 3 dim, ond... Yeah, come on then. Fanta ni. Right, game olaf y noson heno. Gad fe bod yn game dda. Oedd y game diwethaf yn un ochrog iawn, ond nawr gobeithio ydy fi fwy o ffydd... O, mae latency yn mynd yn nuts yn dweud. Mae'n shocking. Mae'n absolutely terrible. Ond fi fe'n dweud fi o'n ffain. Yeah, come on, positive rwydd. Dyna be ni angen. Ti'n mynd i gwasgu? Yeah, okay. Beth oedd y sgôr ar y diwedd hwnna? 16 dim fi'n credu. Na, 17 fi'n meddwl. Oedd e? Oh, bugger. Fe'n cael golau ar diwedd oedd e. Oedd e? Oh, well. Well, Jew. Come on, then. Be fi'n neud? Come on. O, ti'n neud tactics, wyt ti? Na, mae'n loado nawr. Mae fi'n mewn y game. Alright, okay, sorry. Am game. Ti eisiau neud commentary ar y game yma, Owain? Yeah, go on. Go on te. Ti'n gwell na Motson? Neu pwy bynnag yw? Okay, mae fideo yn cael y pêl ar y ffront. Mae'n mynd... O na, mae interception gan Rhys. O na. Ti angen bod non-biased. Ti'n medru dweud o na. Hwna'n sylwebau gwaith. Oh, mae trai! Oh! Sneaked it in. Right, gwneud yr sorry. Frog Ofnadwy. Obviously, ti'n neud e. It's left Agos. a wedyn wiggle the right. Un munud. Clockwise, remember. Right, settings. Alternate fi'n hoffi o Pez. Diwrnodau Ti'n hoffi Pez. alternate? Yeah, alright. Yeah. Settings. Sut fi'n neud e? Customise controls, dyna ni. Yeah. Na. Sut fi'n neud e? Ti'n mynd ar, like, settings, ydy? Oh, there, dyna ni. Okay, fine, sorry. Yeah, fi'n hapus da hwnna. Un dim, ddim dechreuad gorau, ond, yeah. Canolbwyntio nawr. Fi'n mynd i mynd dawel nawr. Dros ydi ti o wain. Right, mae Morgan... Flippin' heck, nes i pasio fe i ti fanna? Oh, is he going to get it through? Oh! Oh, nah. Ridiculous. Chip it over. Oh! Blocked it. Get off! Oh, and the rebound. Oh. Disgusting. Mae fe'n anlwcus. Good competition with goalkeeping in this team, and I think Anlwcus. well, we know the life of a keeper. You make a Ti'n mistake. gallu gweld nawr pan mae fi eisiau llai o amser? Big mistake. Restarting at 2-0. Yeah, hold L2 and spin right stick anti-clockwise. Sergio Roberto. Remember him, Trying to spot a potential ball to open them up, but they're keeping the ball well. Eriksson. Sanchez. Martinez. Oh, come on! They're looking good when they attack. Oh, nice try. Chip over. Slot is hit. Rwy'n ti'n cael good build-up play wedyn, mae hwnna'n anlwcus. Shut up, Rhys. Cysau e pam ti'n trio bod yn nice, a mae ddim yn genuine. Mae hwnna'n gwaith neu rhywbeth. Rwy'n actually good build-up play. Oh, right.
Ti'n siarad i fel rhywun 4 mlwydd oed sy'n just wedi dal controller. Rwy'n fi'n worried. Ddim angen pity, fi'n gwybod fi'n rubbish ar y games yma. Fi'n gwell at 16-bit neu 18-bit yn unig, oce? Fi am y banter yn amlwg. Dyna pam fi mor hapus. Hyn yn revenge am y Joan Lomu rugby. Ti'n cofio Oh ie, ma' hwnna'n wir actually. Fi'n shocking at hwnna. Ti'n beth? Mae rhaid chi gweld hyn fideos ni, i gweld o fi a Owain wedi ennill Twrnamaint Fifa rhyw faint o blynyddoedd yn ôl oedd hwnna? Ti di ennill e? Ie! Really? Rhaid wneud uchel, pitch uchel, achos mae hwnna'n awgrymu bod ni ddim digon dda i ennill bethau. Actually. O na! Rwy'n methu cofio. Pwy fi di colli? O'i fe, when ni mewn teams o'i ni? Rwy'n fi efo Lewis. Pwy nath ni colli? Rwy'n methu cofio. Ie. Wnaethon ni chwarae ti yn y final os ti'n cofio. O'i ti really? Ie. O ie, rwy'n fi o Morgan, yn erbyn ti Lewis? Lewis, ie. A ti di ennill? O, flippin' out. Nes i blocio hwnna mas o'r meddwl i. Ie, yn amlwg, dyna pam ti'n chwarae mor dda nawr. Ie. Ti wedi... Get off! Ie, gwell. 3 dim, though. Bach o... Ie, lot i ddod nôl o fanna. O fi'n meddwl ti'n mynd i bod yn Caerdydd. Mae hwnna bach yn gutting bod ti wedi dewis Inter. Ie, wel, y ffyn is, Caerdydd ar y dîm hon, nes i transfero fel Ronaldo a Messi a like, Neymar a stuff i nhw. Hefyd roedd fi'n like, chwarae Ultimate Game efo ffrind fi a roedd like, build o best squad rwy'n ni'n gallu. So, os roedd fi'n chwarae Caerdydd. O, a hefyd, mae Rhys Jones yn chwarae Caerdydd, a overall fe'n 99. So, bydd fe'n bit unfair os roedd ni'n chwarae nhw. Flippin' heck. Ti'n gallu gweld nawr pam ni ddim yn chwarae FIFA lot ar y stream. Beth eto. Oh, balls! Come on, pwy sy'n gyda fe? Oh, ridiculous. Anna da! Sure, please. Mae rhaid ni fi mynd nôl i'r dugout nawr a cael team talk really da. Yeah, hair dryer treatment. Oh. Okay. Na, pwy... So, Titi, Neto, Braithwaite, Firpo, Vidal. Some lot o nhw fi'n gwybod I newid. Titi'n defender, mae'n da, mae'n defender. Braithwaite, nah, not the best striker. No, whatever. Oh man. We don't often get a first half as one-sided as this one. They've been very good, the team that are leading, of course. On the attack here. Oh, nice. Gweld just patronising. Oh, come on! Dyna'n ofnadwy. So pwy sy'n yn chat Twitch heno te? Ydy yn rhywun fanna? Neu oedd yr raging fi pryd oedd hi'n chwarae yn ofni pobl band. Yeah, probably. Wyt ti yn sgrachian. Mae dim game fel FIFA yn gwneud fi sgrachian fel hwnna. Literally, no other game. Hyd yn oed Siege. Rwy ddim yn sgrachian fel hwnna chwarae Siege. Like FIFA, though. Beth yw'r bars yma gyda... Oedd hwnna ddim ar FIFA's cyn, oedd e? Be? Oh, dim double tap o shoot. O'n I byth yn. Rwy'n troi hwnna bant. Mae'n horrible. Mae'n like precision shoot. So ti'n gwasgu shoot unwaith. Wedyn ti'n gwasgu eto. I gwneud... Sef fi'n troi off? Mae mewn y settings ti. Rwy'n pob amser troi y bant pryd o'r chwarae. Pause queued? Yeah. Ti angen What the hell? Rhys angen pause o fe.
Right, pryd y Bale yn mynd mas, bydd fe'n dod. Ryan, fi bwto'r Bale mas I ti. O, chwarae tig. Rwy'n meddwl mae'n mewn settings, ydy e? Trainer, try on off. Yeah. Okay. A wedyn, what's it called? Mae'n fel... Precision shooting. O, mae 48 eiliad. A hwnna wedyn ar ôl y... So mae pobl ddim yn fel pause fewn forever mewn online match. Wel. Hwn ddim werth dod allan o'r bath am. Jesus. Here's Diolch, and a special occasion for him, concentrating there on the match on his birthday. Grease monkey. Into the attacking third. Oh, gallai wedi just tapio hwnna. With the Politano. Politano. Romelu. Lukaku. Oh, snap. Fi'n credu ti'n gallu mynd yn bell yn y tournament yma, Rhys. Na, fi fe'n... Oes na prize neu rhywbeth? Na, just am bragging rights. So just am pride. Pride and prize didon. Didon and prize. Fi'n hoffi arian, dwi an. Ti'n gallu cadw'r pride, neu cadw'r cash prize. Dyw pride ddim yn rhoi bwyd ar y bwrdd, so... Yeah. Na, ti yn rhywun. A joke. Ond, pan fi'n chwarae poker, fi'n teimlo bach fel na, achos mae hwnna gyd am fel betio a arian. Ddim fod fi'n gambler diri. Poker! Nes ti colli noswaith dda o poker? Na, nes I clywed rwy'n eitha da. Good, wneud Josh ennill Chris T yn chwarae? Oe fe? Yeah. Oh, wow. O, I'm guess o pwy neithiwr oedd wedi ordro mwg. O'i ti? Nice. O'n i'n synio ddim yn dod ar fel y brings. Fel auto. Ti wedi nhw'n cywio fyny fel yr holl pobl sydd wedi tanysgrifio yn y dilyn ni. Fi'n edrych o'r queue nawr. Fi eisiau prynu, fi'n offi y look o'r vests, dwi yn. O ie, rai haf, gallai dychmygu ti'n sgyrwyr fel aeth. Dwi'n clas. Ai! O, di ddim show lan mewn o fenyw, os am meddwl mae purchases yn... Just I pynio fe ban o'r bol. Go on, carry ymlaen. Well, that episode is going to lead to a yellow card from the referee. Well, look at the ref. Yeah, Vidal. Na, mae... Sa'n meddwl mae purchases yn trwy lan yn ei event. Sgweld os rwy'n gallu trigger fe o Teespring neu rhywbeth. Added time coming up. There'll be 2 minutes of it. That's a great interception. Tries the shot here. Really stretched to make the save. Top class. Dim da! Diolch yn fawr, diolch am wylio. Mae wedi bod yn hyfryd chwarae. Llongyfarchiadau I Rhys, mae'n mynd rownd i'r rown nesa. Diolch A gobeithio, os mae Owen yn cyn I set fe lan gyda llai o ffaff, falle bydd stream arall yn dilyn llwybr Rhys. Pwy a wyr. Ond falle gallwn ni gael y person sy'n chwarae yn erbyn Rhys I dod ar hefyd. Fydd hwnna'n cool. Nawn ni trio sortio hynny. Os na, pob lwc Rhys. Fi'n mynd nawr. Fi'n mynd I crio.
Real. Dwi ddim yn hoffi colli. Felly, ond da iawn, Rhys. Messi Voodoo. Dim da, dim da. Oh man. Nawr, fwn yn hwyl. Ie. Dwi'n mynd i ennill le am ni. Yn y diwedd, Gobeithio. o'n i bod chwarae hwn am hanner wedi 7, so bach yn hwyr ond dyna ni. Yn yn length o actual game pildroed. Ie, diolch Owain am sort o hwnna i gyd mas a cael y mynedd i sort o fel, oedd e'n really fiddly a anodd. Fi'n gwerthfawrogi bod ti wedi bod lot fwy am mynedd, gael yna lot. Dwi'n rhai pobl dweud na, fi ddim yn neud e. So, yn enwedig ar ôl y... Ie. Ond da iawn am chwarae a... Ie. Dim rematch i fi, sorry. Na, rhi hwyl na. Ta-ra! O fawr, o fawr. Hwyl fawr. O fawr pawb. Diolch Hwyl fawr pawb. Gobeithio bydd fi'n mynd yn gwell. Os fi'n gwneud tournament nesaf. Ie, gobeithio. Oh man. Yeah. Alright. Wel, diolch am gwylio pawb. Sorry Yeah. am y... Wel, roedd fi'n mynd i dweud short stream, ond mae'n rwy'n an awr a hanner. Rhaid i bod yn hir. Ie. A wel. Gweld ti gyd yn y stream nesaf. Gweld ti cym o hyd pawb. Tara. Hwyl. Tara.